quy ma đi đi cả đi về bắc lúa hết tiền á US rama cổ sản ma hành đi đi cả phố lúa em mà đi xin khan kan mình lúa khan pastorin tụi tôi thì soi đồn này thì mình so mà để cho tụi lấy mi khan nang mình bị introduce có phải bị introduce anga chú tham gia lâu thì cái gì mà sẽ thì tu sát na mình biết cái gì cái này cái phù lục tu sát na cái đông nên cái விஷய thì chọn lâu thu cái gì cái hi cái hình mùa này à tin cái này hi phải thì cái này vào nghe hay hình biết chọn thì cái phù ở thằng cái pa thằng min kapa thang roman media ma se ama hin kan khan hay alas celebal halata luai ti ha min bel saka tin class 10 exam don khan kaming bula kan ka buite di ka dalya tin ato ba khan pa ti ka dia kan pa ka chuka paitan hamben ni ba khan this one official again gl lo one pai ti ka sia ka ma se hey passport visa về là cái alam tôi anh thử luôn vòng hà xin tự giờ thế thì cái mỏ phô bày plan từ về là hết anh lên lúa social account anh lên lúa thì anh chung bông à lên rồi thì lên tập học cái gì thì anh chung bông à mà sẽ đi qua đó cho anh system cho anh đi khắp in cho anh fit lại hết mấy mấy cái này hết tại anh July is home hi khan kan thing USA Washington du kon sa kala kala ka thum kanama tetal chuan heti lai lok tetala 2 miles Bolville Old Georgetown Road kan in kan lo ya ta khan August ni kuan in ka share kan lu khan ti chuan kan atira chuan kan mi share kan ni lo awang khan le thil en kim hian lo dang lam awang khan adjustment issue kan ni viawa simple for a very simple thing ini India kan Manipur kan ta Manipur kan kita hen transfer dari ta ni darugle samar hen darugle chan be vela chon atla akim le tamaya hada kan don thentir khan ni hi atla ngai lo hey sunali ka na ma de magan dia daria le ti vera lo ni to mai sa khapa kha adjustment na hey and then leg le a time change dar ka son chan be vera in thau ni be la khan car thum chung chu hey kan hai yo hin ka dia ma se ka thian za hin to na chon kan ni le just ni to in ka sia atin hey lo kal chho ja la kan August third week welding ka sia pi pari hen kai kan kan in mail share to maila over the phone kan in contact thea ti chon ka kan so ma se ka sit lai ni ba kan ai ka ro bole ko na hian kan in lo anga ti kan in mail share ta ti kan lo a tin sit ka han ron kal chho da zela kan in contact rem cham da lem lo ba ka hian motor te kan le lo wang kan han kal ko la vel tu pa rem cham mak lo a ti chuan ei motor te kan ni ti te thalu yo October ni som ni kan la ta tu ta chuan ke li po hi ri lo chuan hei kan mi le sa te om na ti hi han zom chua ka han ei lo ni tin tin thi lo ma se ka en mo hei ni poi mo ate han contact le me cho han ni te kan du ma se rem se ko sa khan family movement mi family kan mi par kan ni ba khan hei uber han la don tai la alian dep lo chuan kan ling lo in babysitter lo tool le ba khan che so da kan lo fa kan movement kan rest me ma ba se chuan kan ni pathian za motor te kan nei ke ta tin movement te alo ol sam to a ikhan nimin jangan pipari te kan na lega ai sampai aja ni don kom ni don dia tin
biar kita address tapi teks tak kan kaya ni kita kan ding thei lo ko te memang hei kan email share tan na di kerja atin kadang hei mani tronga han biak thi timai la ki han soi sit le gela kanu le ka pa hi zorom biak le sei an ye bangin hei mizo trong hi je bi ka boy lo kai tin chuin kan ni la chuan kan stam le chung kan to kan hanga ma se hei mizo trong hi ka tan chuan eng almost a second language almost a first language an dawin ka boy lo chuan kadang kan om thi hi po kan lo ma veina ka phulo tu sakna dela ko farma han dina thu han soi tura min pek ti ka phulo ma kan dam chuan ka then na ti chuan kum thum posting tura kal kan dia tan han thali hi kan complete to ma ba ka hian kan nei kum ni le chan ben chuan kan lan ya hi min tong try min tum try pula etayan adjustment to chuan tema zong ne ne sa de ka ma se adjustment to tam ta la ma now the school kai ne ko hi pura chuan quarter pahat first quarter an school an kai ti chuan hey an thak ma hey zir dan vel le ko kim hi alo dang lam ta adjustment usually kan ne ya ma se to chuan claim zong in kan zeu to ta ka masa tam tak zirtu lang lan ya chuan ko kan kan muyan nge thamwa thla ka dia da puiting de ngo kum ngo za experience di to te non wa kan advice to tele nge guidance to bi tam tak mo ba ni ro kom ka dia ko alam pa hi pegi nge career diplomatic ka lo ko ni la kini hi hey US Ramadan chuan GAO Government Accounting Office and the contemporary Timela counterpart India B CAG Comptroller and Auditor General of India TV kami tanga umpan niya in heta Washington again North America and South America consulates and embassies there in all tool kami auditora office ang dinakang to handle posting make kan ya consular service dan pang pero tu ka lo nga ma se enge mo har sabna ne ya tan tui thi ka tan the na tu ra om chuan min lo context si lo la enge mo guidance ka pe ti jo ni ka pe ti lo point hey kami apa context tu context amo ti ang renga enge in lo guidance objective kan isuan ini po kita ang token na tan lo dia di so itu se so itu tam putse mai dia masa ko ina tan so dia ko to tanga kita na pulo sana mente ka bangin lo ka so